Status the Gimut Krehina Lonaramba, Leprosy Lina Asi, Mamang Sahi, April Amadi, December Contramato, Pop, the Leprosy and Nahalabami, Tarabato, Teneke, Lena Jose, Leprosy and Arabami, Conmato, lying Satari. Lying Chatari musing a Sigmunda grade 2 deformation patient Ohum Yauri Hina is that leprosy official Dr. Salam Bosan of Fondorkli. Papamasi, National Leprosy Eradication Program, Manipuri Manus and Leprosy Matanga, Nomi Media Sensitization Program, the Pongolakibani, Impaloski Lampela Leba, State Health Society, National Health Mission Conference, hold the Pangtokapatamata, Dr. Na Makataradona. Leprosy hyperlina si matamsana kangdokpa mading na treatment tahorabati sapsana ngaktopangami laina asiki matanda miyam na swingnaba laitana toklaklaga mangjauna na treatment tawnarambadagi kumjalesini ama phawbada state asiki leprosy case yamna nemki loina laina asiki mari laina patients in the social stigma yamna hantharami adubu sahi kharasida status the leprosy case anongba lakpa loina mamang sahida Leprosy case Taramatoi Tenaki Basiki Manunda Nupi Ani Angang Ani Yauri Haiki. Instead, leprosy official Sidamaka Taradana. Leprosy Nari Happy Sinasi, Equi Ohum Tona Yang Bayai, Hyperwafam Tamladana, Unsagi Sarta, Wairuna Banatraga, Gang Silapa, Madi Sansamba the Paroktaba, Kuning Narungumba Pam Sinda, Unsa Tagatba, Naba Porokbada, leprosy symptom, Wai Hina Lobiare, Adubu, Arimam Pam Sing Asigi skin, the laboratory that test or Matunda confirmed to Yakani. Status in a leprosy lina Asigi Matanda social stigma Wapam Sauna Laki, Masina, status the leprosy lina Tingnabda, Soba Kudung Saba, Moiri Hadley. Nganna report tawrokpa nganna thidokpa nganna treatment hawrokpa aduragadi leprosy chamada chama MDT gi matengna phanba ngami adui mathakta ngasai deformity se lehendaba yai laibak thidana mana thengna report tawrokna ma soinai khiba deform tawkhiba mi ama daisu ma kari treatment tawragadi monde laina sidi mahik sidi sando aroi mahik sidi phagadi adubu ngasai deformity laiba sidane ba mayamna hangoina tuga jena laise WHO na di global leprosy strategy da 2030 da thamba pandam se India na sahi ahum ngan khalaga 2027 bhoksida India leprosy se amata lehendaba sigi pandam se thammi government of India na hariba pandam se phangba yaba state su adum mayamam leinare khoi Manipur su hariba si manungda adum pura state ta natrasu district level da natraga block level da hariba pandam khara si phangba yaba gi tanjadi leire